MaAfrika-Dzonga va amukela lembe rintshwa ra 2025. Mativula ya lembe lerintshwa ya karhi ku tswariwa etindhawini to hambanahambana ta tiko. Happy New Year 2025. Hi tshemba mi nghene kahle mi ri eka tindhawu to hambanahambana. Mi langute mahungu ya SABC eka siku ro sungula ra lembe lerintshwa ri perile. Mamiliyoni wa MaAfrika-Dzonga va tseme lembe xikarhi ka vusiku etindhawini to hambanahambana ta tiko. eGauteng a ku vangi na timhangu to biha leti nga mangariwa. Maphorisa a va hume hinkwavo ku ya veka tihlo etindhawini to fana na Hillbrow na le Yeoville edorobeni ra Joni. A ku ri hava pho wa nhonga matolo loko tiko ri xuxela ku nghena ka lembe rintshwa ra 2025. Maphorisa ma tshame ma vambe ngoma ku tiyisisa leswaku vaaki a va vangi hasahasa. Vusiku hinkwabyo maphorisa ma vonaka tiko hinkwaro laha a va endla na misecho na ku cheka tilayisense to chayela. Ku khomiwe vanhu vo hlaya hikokwalaho ko chayela va pyopyiwile. As you can see, we are doing the vehicle checkpoint. This is about compliance, and this is the notorious spot where previously we used to have problems in terms of the crossover. During 12 o'clock, people will throw, when they see the police, they will throw the fridges and all sorts of equipment at the police. But for the past 2 years or so, we were here. We will station here before midnight, and we will have since experienced them being in order. But as I'm speaking to you now, we just stopped this particular vehicle. It's having 3 gentlemen inside, full of alcohol, empties in the car. But the person that I was talking to is illegal immigrant. Is having an expired license, that a passport that is well aware that the passport has expired. Maphorisa va tatama va veke tihlo ka vachayeri eka xifundzankulu xa Gauteng. Va lemukisa swigevenga leswaku loko vo swi kuma swi le khombyeni lerikulu. Maphorisa madoroba ra Joni ma vula leswaku ku ta va na maphorisa yo tala epatwini tanihiloko vaendzi va vuya ka xifundzankulu kusuka ka tindhawu to hambanahambana. Our plans as Johannesburg Metro Police, we are here to work in this operation of Operation Chanela, and also to ensure that our mandate of road policing, crime prevention, and also bylaw management, we are doing that as well here. So we are enforcing, and we are also helping SAPS with crime prevention. Vaaki va nghene kahle ka lembe rintshwa va ri na makungu ya rona. No, ngizijabule kakhulu ngoba into ebalekile ukuthi sifikelekile, yabona siswami. Sifikelekile and then asijabule kakhulu. Mina ngizizwa ukuthi si safe, yonke into right, vele every year bayenza yonke into ibe fine la ku Smith Street. We are happy to see 2025 isiphilile is right. Ku languteriwa ntlimbano wa timovha kusukela mundzuku. Ndhawu yo tsema lembe exifundzeninkulu xa Western Cape a ku ri eMossel Bay. Vanhu va tiphine hi ku hlalela xibakabaka lexi a xi ri ni mihlovo yo hambana. Va hlalele tikriketi. Hartenbos yona ntsena ndhawu yin'wana exifundzeninkulu handle ka V&A Waterfront eCape Town ku va yi khoma nkombiso wa tikriketi. I think it was an amazing experience. There's an international boat, a passenger liner in our harbour, and they actually moved right in front of Hartenbos Seafront. So for the guys on that boat, this must have been a wow, taking them into 2025. Vahlaleri va kume leswi a va swi languterile. We moved to Hartenbos a year ago, but this is our third fireworks display, and it's amazing. You guys do an excellent job. Thank you so much. It was very fun. It was exciting. Hi moya wa lembe lerintshwa hinkwavo a va ri na ntshembo eka ku humelela hi 2025. Happy New Year! Madzanadzana wa ticece ta mativula ya lembe lerintshwa ta karhi ku tswariwa etindhawini to hambanahambana ta Afrika-Dzonga, kambe mfumo wa vilela hi vana lava kumaka vana. Wun'wana wa vantwedwani va mativula ya lembe lerintshwa i wa nhwana wa 12 wa malembe wa le Eastern Cape. Mfumo wu tlhele wu kondletela vantwedwani ku yisa vana exikalwini.
Ndzawulo ya rihanyo ya Eastern Cape yi kombise ku chava ni ku vilela endzhaku ka loko nhwanyana wa 12 wa malembe hi vukhale a veleke n'wana eKomani eka masipala wa xifundza xa Chris Hani. Holobye wa rihanyo u endzele xibedhlele xa Dorangindza ku ya nyika tinyiko eka vamanana lavantshwa va ticece ta lembe lerintshwa. N'wana wa xinhwanyatana lexi hi un'wana wa 44 wa vana lava velekiweke namuntlha eswibedhlele exifundzeninkulu hinkwaxo. Holobyenkulu exifundzeninkulu lexiya u vula leswaku va ta tirhisana ni tindzawulo leti faneleke ku tiyisisa leswaku ku na munhu loyi a nga ta byara vutihlamuleri. The father is a 17-year-old boy, so we are looking into it, but we have agreed that we're not going to release the mother until we get to the end of it. We'll meet with the family tomorrow, but we have roped in social development. Hi le tlhelo vantswejana va twa va tsakile ku kuma vana hi siku ro hlawuleka ku fana na ra namuntlha. For me, it was great, and I was enjoying because I was expecting this baby for a long time. So today it was my wonderful day. They treat me very well, though, but the giving birth was very, very painful. But I did it successfully, and that's what I'm grateful for. Hi awara ya 3 ni ndzhenga se a ku velekiwe 117 wa ticece eswibedhlele swa swifundzankulu eKwaZulu-Natal. 73 wa ticece leti velekiweke eswibedhlele swa mfumo i vanhwanyana kasi 44 i vafana. Vatirhela mfumo va rihanyo na nhluvukiso wa vaaki va xifundzankulu va endzele vamanana exibedhlele xa Prince Mshiyeni Memorial xa Umlazi. Ticece timbirhi to sungula ta lembe lerintshwa ti velekiwe exibedhlele xa Hlabisa ekusuwa na Mtubatuba eKwaZulu-Natal North Coast. Our first New Year's baby is a bouncing baby boy who was delivered past midnight, followed by another boy at 7 minutes past midnight. These babies have a birth weight of 3.2 kg and 2.7 kg respectively, and their mothers are aged 27 and 29. All Hlabisa Hospital has had a total of 5 New Year babies, which makes it one of our busiest maternity wards this morning. Holobye wa rihanyo eGauteng u kombele vatswari lavantshwa ku rhangisa nsawutiso wa vana. U pfule xiyenge xa vana lava vabyaka ngopfu exibedhlele xa Chris Hani Baragwanath Academic namuntlha. Xiyenge lexi xi tatise nhlayo ya mibedo leswaku va ta kota ku amukela vana ni ku antswisa vukorhokeri laha swi faneleke. Pity that I'm being now interviewed by a guy and I'm biased towards girls. I have 9 boys, and anyway, I'm wearing blue, you can see. I think I predicted this, that they will have more boys today. In Tembisa, at least it was 50-50. Out of that 12, it was 6 boys and 6 girls. Here, it's 9 boys and 4 girls. But I'm excited about it. They're all beautiful, as you have seen them. They are all healthy. Their mothers are happy, and the mothers are healthy too. eMpumalanga rin'wana ra ticece ta lembe rintshwa ri velekiwe hi wanhwana wa 15 wa malembe hi vukhale. Ku biha emirini ka swinhwanyatana i mhaka leyi vilerisaka. Ndzawulo ya dyondzo vula leswaku hi switalo leswi faneleke ku endliwa loko swi ta eka tidyondzo ta masangu. So far we have 42 babies that were born on the new year, and 28 male and 14 female. And of concern is that 7 are teenagers, and we can say that we just appointed a director on forensic in the province, and the first task that we've given the director is that she must consolidate all the teenagers that have delivered in the province, and we are going to work with the municipalities, traditional leadership, and everyone else in the province to make sure that we deal with all the cases that we believe are statutory rape, especially on teenagers. So we can confirm that this is the work that we have started to do, and we'll start with those ones that happen over Christmas. Eka vamhani lava vana va vona va tise ntshembo wo yisa emahlweni na vutomi. Beri va tsake swinene ku vona vana va vona. Ku tswala hi siku ro sungula ra lembe i nkateko wukulu eka vona. I'm actually surprised, but happy with the best holiday, first day in a... I'm very happy. My baby is nice, beautiful. I'm very happy. What are your plans for 2025? To finish my school
and go to work to support my baby very nice. Vamanana van'wana va ha langutele ku tswala eka siku leri ro hlawuleka. Endzhaku ko tsema lembe exikarhi ka vusiku namuntlha hi siku ro tlangela siku ro sungula ra lembe lerintshwa. Tanihi ntolovelo mindyangu yo hlaya edorobeni ra Bloemfontein va tlangela siku leri endhawini ya vupfhumba ya Mazelport i ndhawu yo khida no oxa. Siku ro sungula ra lembe naswona eBloemfontein va le ku tiphineni edyambyini kasi tindhawu to hlambela ti va timula ku hisa naswona va tlhela va yisa emahlweni na vuoxi tanihi ndhavuko wa maAfrika-Dzonga. Se intolovelo ku va mindyangu yo tala yi endzela ndhawu leyi hi siku ro sungula ra lembe. Ndlela ya kahle ku sungula lembe rintshwa hi ku tipeta endzeni ka mati naswona u horisa hi dyambu. I'm from KZN. Since I'm away from home, it's a fresh start on a new year to come here and enjoy muscle sport. Swimming pool, people, beautiful people. It's nice and it's a fresh start as it's the first day of the year. I'm enjoying myself here at Muscle Sport because it's the place to be here in Bloom. If you wanna enjoy yourself with your family, I'm here with my kids, my grandchildren that are from Joburg. We are having fun. As you can see, I'm going to get into my swimsuit and back to the pool. Here I go. Thank you. Eka tindhawu leti nga ni malwandle vanhu vo tala va tiphine hi ku ya etibichini. We just brought the family and friends out to be in the sunshine and enjoy the water. And it's quite organized with the metro and law enforcement here, and everything is nice. And we're enjoying ourselves so far. So we're going to stay here for another couple of hours and go braai afterwards. It is quite. The water is perfect. Everything is perfect. We just love the law enforcement that is standing here, watch over all the people, the lifeguards and all that. It is just perfect, yes. New Year's Day 2025. As I walked down from Strandfontein, I saw all this mass of people down here. And one thing that came to my heart, to thank the Lord for this blessed day and for all these beautiful people on Muizenberg enjoying themselves and with their families. That's important. I was looking at the children. People are more careful over the children for their safety. And I see they have a couple of guards here, not only the police, but also the sea rescue. It has been a very good experience, and the only thing that I've took out from the whole day is the safetyness. There's Metropolis, there's everyone. The safeguards are, like we are safe, like we have everyone that's taking care of us, and we're enjoying ourselves and we feel safe. Well, what you see here behind is a plan that has been discussed for more than 3 months already. It's an integrated plan. This is about traffic, Metro Police, law enforcement, the South African Police Services and various other stakeholders. We plan in order to make sure that we are ready for a day like this. Our festive season plan talks about the beach management, which we see to make sure that people are adhering to enjoying themselves but being responsible. Do not bring alcohol to the beaches. We take a zero tolerance when it comes to bringing alcohol. People will be fined, alcohol will be taken away. Masipala u kombele vaaki ku tirhisa mathini yo lahlela malakatsa ku endlela leswaku ndhawu yi tshama yi basile. Kasi loko hi vuya emavhengeleni vahlampfa van'wana va tsandzekile ku ya tsemela lembe eka rikwavo. Tshama na hina. Mahalangute mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga tanihiloko misava yi tlangela lembe rintshwa ra 2025 kasi ku tlhela hi languta rin'wana ya mahungu lama nga rhanga. Madzanadzana wa ticece ta mativula ya lembe lerintshwa ta karhi ku tswariwa tindhawini to hambanahambana ta Afrika-Dzonga kambe mfumo wa vilela hi vana lava kumaka vana. Un'wana wa ntwadyani va mativula ya lembe lerintshwa i wanhwana wa 12 wa malembe wa le Eastern Cape. Mfumo wu tlhela wu kondletela va ntwadyani ku yisa vana exikalwini. Nkarhi lowu wa lembe nkarhi wa ntsako kambe eka vanhu lava nga riki na makaya i nkarhi wa ku va tsundzuxa maxangu ya vona. Siku na siku va pfuka va lava swakudya na ndhawu yo tumbeta nhloko. Mutirhikulori Vutivi Maluleke u bule na vanhu lava ePolokwane. Tanihi ntolovelo
nguva ya makhisimusi i nkarhi lowu vanhu va langutaka leswi va swi fikeleleke hambi ku ri makungu ya vona ya mundzuku. Leswi a swi tano eka vanhu lava pfumalaka makaya edorobeni ra Polokwane. Eka vona nkarhi lowu wu va tsundzuxa hi laha vutomi bya vona byi yimeke ha kona, lava va hlangana ni swiyimo swo tika tanihi vugevenga ni ku tiyisela maxelo yo biha va ri hava ku tumbeta nhloko. Vo tala va vona hi lava va teke laha edorobeni ku ta lavana ni mintirho kusuka etindhawini to hambanahambana exifundzeninkulu xa Limpopo va ri na ntshembo wa leswaku va ta humelela. Ke phela bete kudu ka re ke robetse mo strateng pula ena ena robale pula ena re maka maoto ene there is no job ele tla la iphile mali o ka se ga yo sina tšhelete a ke sure taba ka no hope ye ka re ntši dinna ka re tsa mari treatment ke ne di operation tše dintšhi mo mmeleng tšelo ra di need gore ke dule mo dipuleng mara ke na choice because a ke na hope. Van'wana va vona va vula leswaku i vahlayisi va mindyangu naswona va tile laha edorobeni ku va ta kota ku hlayisa vana va vona. Ke na le masogana mararo so a ke bereke bjale so ebe ke bereka mebereko e fedile so mo strateng ke mo re nkgopelang mebereko gona batho ba go nyaka matsogo ba tamo gore na ba tseba gore ma general worker a dutse mo kae so re šoma mebereko e ka moka bjale mebereko gona e dia e fela e dia e ema bjale that's why re no nna gona mo re goteletše e nngwe le nngwe re tlhakanang le yona ene a se choice ya rena gore re ka dula mo re rate go dula mo. Hi maxelo ya timpfula lawa vumbiweke ku va ya emahlweni exifundzeninkulu xa Limpopo lava va nga ha languteriwa ku tiyisela maxangu ya maxelo yo biha. I Vutivi Maluleko wa mahungu ya SABC a ri ePolokwane. Vahlapfa van'wana va tsandzekile ku ya tsemela lembe eka rikwavo va ri a va tsakerile ku famba kambe xiyimo a xi pfumeli. Tamra Asfo wa mu-Ethiopia loyi a nga na vhengele eMahikeng u vula leswaku u boheke ku baleka eka rikwavo hikokwalaho ka swiphiqo swa tipolitiki. Sweswi a nga kotangi ku ya ekaya kambe u ri a swi fani tanihiloko a kota ku va rhumela mali. Asfo u ri ni hambi leswi tikaka ku va kule na le kaya u tlangele khisimusi na vanhu lava a humaka na vona kaya lava nga laha tikweni. We are not celebrating that much. We are celebrating by work because we have a lot of things to fulfill, like we are helping families, we are supporting some families of us. The people in South Africa, when we come here and giving service, that is our happiness. That's how we are celebrating, to communicate with them, to give service. Eka van'wana nkarhi wa makhisimusi i wa ku tirha na wa ku hlohlotela vun'we. Vahlapfa kusuka ka matiko yo hambanahambana ya tikonkulu Afrika va pfule ti-hair salon va vula leswaku swi va nyika mali yo nyawula. Come from Zimbabwe. I'm specialized with the dreadlocks. The new year it was fine. I was working. At least it was better. Today I'm working. Today is New Year. When I'm at work today, as you can see, I'm at work. I'm here to make money. I'm not here to celebrate New Year. So that is why I'm here at work. I can say here is a little bit nice because the income I have here is more than the one I have home. Vahlapfa lava kume tindlela to tlangela makhisimusi va nga ri eka rikwavo. Ya namuntlha emagimeta kwala kambe hi pfala hi nkombisi wa ticricket to tsema lembe lowu a wu ri eMosel Bay exifundzeninkulu xa Western Cape riperile.